Dobro, dojdovte. Hvala vam na tim lijepim riječima. Poštovanje, gospodine gradonačelniče. Da vam odgovorim odmah na pitanje. Drago mi je da smo ostali dobri jer sam mislio da ste pročitali 61. a meni je to u ovim godinama vrlo važno. Skoplje, prvi dojam kad dođem tu je jedna toplina, nonšalancija i ono full of life. Dakle, to je grad pun života, nema puno tog puritanstva, ima ta raznolikost, šarolikost, connecting people, različite kulture, različite nacije, što je u stvari imanentno i mom gradu Sarajevu, po tome smo bratski. Dugo sam već godina proveo svirajući po ovoj divnoj zemlji i u Skoplju. Zadnji put smo svirali Boris Trajkovski arenu, na što sam jako ponosan. Hvala vam na pozivu. Kažu da je dobra stvar kad se upornost i želja i prilika zagrle i sastanu i onako pruže ruke jedni drugima. Ovaj čovjek, vaš gradonačelnik, je bio toliko uporan i odlučan da me dovede u Skopje za Novu godinu, tako da mi jednostavno nismo imali šanse da kažemo ništa drugo nego bit će nam zadovoljstvo i velika čast svirati javni doček nove 2020. godine u Skopju. Imali smo mi i drugih prilika, bilo je skoro dogovoreno sve, ali moj menadžer Asim Kraljić i Petre su se našli i to tako efikasno i nekako lijepo, bez nekakve pompe završili, a meni je bilo iznimno drago, mada sam bio na drugom kraju svijeta, meni je bilo iznimno drago čuti tu informaciju i evo sad sam tu. Zadnji put smo svirali za Novu godinu, prošlu Novu godinu, pod starim gradom Budvi i od tada smo napravili jednu pauzu jer ja imam običaj poslije projekta da pravim pauzu od godinu dana, da napunimo baterije, da osmislim nove pjesme, novi projekat i sve ono što podrazumijeva show kakav zaslužuje ovakav grad, a posebno na javnom mjestu i posebno dakle pred ljudima koji i nisu nužno moja publika. Dakle, mnogo sam puta svirao u Makedoniji, ali ima ljudi koji nisu dolazili na moje koncepte i sad će imati priliku da vide kako mi to radimo. Ja naravno uvijek mislim da mi to jako dobro radimo, ali uvijek mislim da možemo i mnogo bolje. I tu je ta kretnja, ti pokreti i hodanje kroz život, jer mislim da je uvijek važnije smjer u kojem se krećeš nego ona pozicija gdje jesi. Dakle, lijepa je biografija, ali ništa vam ne znači to ako nemate dobar novi show. Kad su pitali nekog pametnijeg od mene koja vam je najvažnija knjiga, on je rekao ova koju sad pišem, dakle nova. Da ponovim, velika je čast, odgovornost i izazov svirati na javnom trgu glavnog grada ove divne zemlje. To nije nikakva kurtoazija, svi odgovorni ljudi razmišljaju na ovaj način. Nije to tek tako izaći pred veliki broj ljudi koji imaju očekivanja. Naravno, druga stvar je što nisam dugo svirao, znači godinu nisam svirao, poželio sam to, kao što čovjek poželi skijanje, zna da dobro skija, ili plivanje, zna da pliva i tako dalje, ali poželi da zapliva kad već dugo nije plivao. Tako ćemo i mi svirati, spremamo već show koji je malo drugačiji od onog što smo radili 5 godina na Hotel Nacionalu, jer naprosto neću da se ponavljam, jer ljudi koji su bili u areni Boris Trajkovski znaju o čemu pričamo. Mi uvijek pokušavamo
da dignemo to jedan korak, 1 centimetar tu ljestvicu više i da na taj način sebi, kao i onima koji nas gledaju, destiliramo psihu i da znamo da smo zaslužili tu dvosatnu ili trosatnu pažnju. Znači da smo se nekako pripremili, oznojili, istrenirali i sad izlazimo na taj meeting ili na taj susret sa našom publikom.